Bommele bontate nkgono le ntatemoholo. Lebitso la ke tla dihla BAP TV. Ebe ke bua le nkgono mang le ntatemoholo mang? Ke mme Mafumane Mohlomi. Mafumane mang? Mohlomi. Mafumane Mohlomi. Ke ntate ke ntate bang. Marumo Mokotedi. Ntate Mokotedi ke batla go qala ka wena ntate. Lebitso la ke tla dihla BAP TV. Re a hlokomela hore BAP fitatsing la e tleng kwano moyeng number 65 tla sa keta pela Professor Nkosa Mahao. Ebe le setjhaba sa Kuthi mona le reng ka ketelo ya lekgotla la BAP ka go strike sa Kuthi? Ntate re lebeletse gore BAP e tle phethahatse diphethoho jwalo ka ha setjhaba sa mona se hlaketsweng ke taba politiki se tlile se batla diphethoho. Re ne re le partinyane eo re tswang ho yona e ne re tshepisitse diphethoho ka madimabe ha ho ka ba le diphethoho. Ke ka hona jwale re nahanang hore BAP ko re isa tshepo ya rona BAP hore mohlomong yona e tla tlisa diphethoho tse tlileng re di hlokang. O to phapisa hlwanyane fela. Mohlomong e tla tlisa diphethoho tse tlileng re di hlokang. Jwalo ka ha Basotho ka nnete ba ntse ba futsaneha ho ya pele ke ba politiki ba re tshepisang ntho tse sa phethahaleng. E le ntho le batlang ka ho fetisa mme ke diphethoho ka go strike sa Kuthi. Ntho re batlang ka go strike sa Kuthi ntate ke diphethoho mme re beile tshepo ya rona ho mohlomphehi ntate Professor Mahao gore ke yena fela motho a ka re lwanelang gore diphethoho di be teng ka go strike sena. Re bile mekga mengata be neng bile mpusong nakong ya ho feta. Ebe tebellong tsa lona le setjhaba sa Kuthi le bona mekga e mengata le politiki hona le seo bane ba sebedisa ba sephethileng. Ntate ha le Kuthi ha o bona le phethoho ya letho. Ha ona mohla o kileng wa ba le phethoho. Phethoho tse bang teng mona ke tse phoqang tsa diphofu tsa di-stripana ha le ntlafatso ya strike yona ha re bone ho bona fela go tlisetswa diphofu mona ha le ntlafatso ho hang yona ha re phofu e o ja matsatsi a mabedi ka mora matsatsi a mabedi feile ha o tsena go etsang ka ke ntate ke yona phethoho tsa bona tseo ba re tshepisang tsona ke tsona tse ba di phethisang ha se ba le pisong ha re phethela fela o ka reng o se ba sa Kuthi mohlomong ke re ha o bua ka lekgotla la BAP ha ke bua ka lekgotla la BAP ka go setjhaba sa Kuthi ke neng ka ba kgothaletsa e ba mohlomong ba ne ba bonahala e le batho ba batlang tswelopele ba ka ba bone hore re tshehetsa ntate Professor Nkosa Mahao re mpe be yena eo re ka reng re ke re le ke re bone hore na yena jwalo ka ha re mo tseba ile motho a matla mohlomong nna ke keng a ntshetsa strike sena sa bo rona a se ntsha ka go tibitibi ena eo se leng ka go yona ya ntate ke mohlomong ke qetela bile ka pheta ntate wa ka wena o ka reng ho setjhaba sa Kuthi mohlomong re sheba maano ao le khotela BAP le tlang ka ona ka rona ha Lesotho. Ke na le tshepo e matla hore BAP o latela moetapele wa hae wa yona ka nako e kgutshwanyane re mmoneng a le ka pisong re ile ra bona a teka melao eo e ne tlo ntsha naha ena bofumeng o lwantsha bobodu bo teng bana ke sona se ga se ka sehlong se futsanaisang naha empa neng ka madimabe ke mona ka nete ula qeteletse a tswa kabineteng ne re lebeletse hore a o fetisa melao eno ho ka khina bobodu bona bo futsanaisang naha lo ka mantswe ka bokhutsana ga re le setjhaba sa Kuthi lo la ka tsa ho bana ha Lesotho bitso ka molao tangi ntate e hlile re batla puso ya molao ka molao ke bana mme ha re phethela fela ke a hlokomela ke batafole mane hona le di-project tse ba chamang tafole mane le reng le batswadi ha le bua ka di-project tse tswang ke batjha ka lekgotla la BAP ha go bua dintate di-project tse tswang ke batjha ka lekgotla la BAP ke a hlokomela ke batafole mane tla se mane ha ba hlokometse le wena hona le dintho tse tswang ke batjha mane tsa ditlolo tsa di-juicing le reng le ya moetse ka tsela mofuta fela le batswadi tabeo taba eo ye batjha ba etsang ntate re a leboa re a ananela mme re ne re ka re empe e hole le batjha jwale setjhaba sena sa Kuthi sempe se bone tswelopele eno mme se kgatlhe ke tswelopele eno e etsang ke batjha ba BAP batswadi ba ka ke lebile hore tla ka shebisa lona ha re tshepo ka setjhaba sa Kuthi se utlwile taba tse di buang kaofela tsona re a leboa ntate re a leboa re lebile haholo batsa ntate re lebile haholo buisana tsa tla ka she ntate re lebile haholo ruri se ka
BAP e ka phethatsa maano hobane hantle mo re tswang teng ABC o ne na le maano mpane ha ka ba phethatswa re dumela hore BAP e tla phethatsa. Ntate re bula ho buisana la tsatsi la ka sheko le mme. Re ya leboha ntate.